Yang kata mah teh lagi awak keungkeun lawannya ke dengku kah. Kajamun kana urang keungkeunnya mah na dia permun. Tabak ji ngau urang bangai engko hanggebi mendawa. Niat mendawa ngau urang bangai nyan bangai kita yang mendawa. Artinya urang hana ilmiahnya bangunna gede yang kepegah ke. Ati hai kepegah ndak roh kepegah tapi yang perlai. Nya yang kepegah-pegah tengah hana perlai nya tak salah mendu. Yang butoi ati kepegah dudawan deu. Walaupun makarat raw ke. Kejadian meruji Ibnu Sina pegah dalam kitab hikmah Ibnu Sina urang alim gak nyan tabib gak nya punani urang tumia ubat lang dunia lah urang pegah ubat lang dunia tapi kan urang alim gak faham Quran nembe gak nyan lebih berat mengarah ke bagian ilmiah tabib doktor bahasa Bawro Ibnu Sina nejak dari kampung jauh nejak dalam perjalanan yang jauh nejaknya ndedon piuh bak sabuh tempat yang biasa pegot de urang tempat istirahat bawatenya nah bakaya yang rindang terlui urang biasa cet uroi nan gepiuh gepajuh-pajuh makanan adapun gejebi ya urang jak dalam perjalanan jauh hinan gepiuh di samping tempat piuhnya naik pegot le urang sedekah gop sedekah urang rame-rame lang kampungnya untuk ke urang istirahat nang kejut pegat tempat bak binih jalan yang aman daripada tempat maksiat yang diberi pahala oleh Allah. Yang ikun rumah tinggal lebihnya kan. Rumah piuh ana sewa. Orang lewat bak jalan iganya kena istirahat mesti. Gepiuh juinan tiat yang diberi pahala oleh Allah. Menyang wakaf, nyen wakafnya termasuk salah sabuk amalan terbaik. Ibnu Sina gepiuh inan gecok gudang gikat gepiuh pempeun. Dengan kepiu-piu guda ganyai pajumpeun ro urang lain dalam perantauan ti gekalen nangon piu ka kepiu rinan urangnya ngan kelide keja kangan guda gecok kelide dengkunyo gaya ikat di samping guda gengyang le Ibnu Sina ai dengku pun bagon ya le ikat kelide bek to tak ni ikat ngan guda nyai pe patah pan de anak bayi ga kejauh le urangnya pane ya pe be nikat ipe hanipe pani ya pe kan cara duai keun urangnya keuli Ibnu Sina te kadre nyolong pegah kaleu be nikat to ngan guda nyen ipe patah palung han ku bayu gasaot le urang po klide bố pane ya pe barangkaho ipe ka ui le bố ikat aja anak kerayu ikat aja galam gad pah diikat ibedah guda itrom kelide patah pa wakre kami ye pa bedah rumpo kelide ya tanya nyo supo guda lung berarti guda ron kai poh kelide lu ya pakan mah na bayi ke anak ku bayi ke kiman janahan bayi rena binatang ron kai poh binatang lu na bayi ke lu hanjuk kuja ali kan kalau ku pegah bunuh ku bi kan aku adu pu mai lu bibi pa kalau ku pegah bunuh bi pa kagak mendawai nan dua ka he ga pegah li bunuh Sina hai lu hai ku pegah bang ka kana ya boya pegah aju kanyo ku me bahakim me ju betelat katre kai tu kentu bedah urang po kelidenyo gejak ka deu kantu hakim gedayang ba urang pa kantu hakim gejak ka pegah tre haing ku hakim ipa bagam ipa batagoji kan na urang na urang ji guda ganyai po kelide lung patah pa wakre hang bayu pa urangnya cime keno ya tete tri Ibnu Sina bedah jak Ibnu Sina nang kedua dia dua lain ku hakim minan dua je kita yang lengku hakim kiban kejadian kita yang mapo kelide guda agaknya ipa guda lung ipa kelide lung itrom dua krek patah pai kui bayi hang bayi pakan hang bayi hom hang bayi ke bagah nang kejut lung me kena badrawan lung lu laki kandilan ku hakim om nah beda hakim kita yang bayi Ibnu Sina nya tengku guda drawan ipa kelide kanya anak itu Ibnu Sina kedua orang. Kedua anak perempuan ke pulau-pulau orang. Lega kita mayang le hakim ka berigen
anak ketau tak baik bunuh tina kedua orang kim tang ketau nah kena kim bapo kelide nyoki bancara aku tidak klo kau urangnya kahek aku temayang hanai tu bukan ame urang klo kono lihat klo bitu ulam kiban tak pegah apa kiban tak tidak kabungeh gaki dijawab lepo kelide panina bitu ke panina klo ke benar tak pegah abangan long deh kedengar jika ke pegah abang yang benar nak pegah abangan long putra ke pegah mana ke pegah balung hang ke pegah abang kau ngandro hang dem pegah abangan long benar ke dem pegah abang putra ke pegah mana ke pegah iganya ke pegah iganya han gebi ikai kelide sampai kuda ipa patah pa hang ke bayu oh menang ke pegah nya kecok pale laki betul juga putus tidak kepada hakim enggak merempak ke bunuh tina aku mengajar aku ayu atau cara kau kejauh lepo kelide ke kelide kejauh le bunuh tina kelide yang kepoy kalau aku pegang aku bi kadi kaki mampakan hanan teut bunuh aku temayang iluk nama dia kana pegah ba dua krek kejauh le bunuh tina ngan urang bangai hana payah pegah ba atika he pegah tanah nak kerja tengok baik tengok mendawa kali ada pegah abah hantan tinggal iam juga deh belah gerawanya